dagbe wido pona wedo pe odo oji kwe boda ikungban wesiva edo ji kwe nele kwiwe osun etan zame nele kwiwe doye ojo han edo idin wele kwiwe ole kwiwe o kwiwe minasen ota kwiwe no vi chele mi wasen ojo ayi gan me sinu leto e foda gudo mi tan tegbe nunde mado na jo we wiwe yinu bi number ama na mla we are dagbe wiwe do mi kin wa pe odo funfun mi bo nsu wiwe do unche boda iche boda liche boda doji azuka wanu mi on wiwe no wa gbazan lenu mi o wiwe kudo boyin nukan boya disi boya miyo wiwe iwe zizanu mibo nka wayo welo bo manamla wea dagbe wiwe wili mi dote ode alile binu mi bo nka deji kwe ikpe wiwe iwi boyin je boyin lifi boyan mi oke dagba linu mi on wiwe no wa gba wan lenu mi bodude chilana nyinche okwiwe duche boyin duche bono zemi sayaka awanu binu mi bahama namla wea Koma ovi poda kwanton le pa baye kojite tada ho wagba kwan bedota wagba kwan
donu meta wagba kwan bonu mamo gbedagbe wagba kwan lo Kristu wagba kwan dude jinche wechele wa ruzu maha kunu bala uche unondo nuvubono chacho lobo sana lelaka unozu tache bonozu noche lobo sana le rume unole tafunozoche lobo sana lesi home ele po gege tomba uon ota kunumbla uche amana kekele so kwechele kemia wechele utuje aso vitoe Jésus Kristo lobo eka waya kpazagmo Maria jibo wakpe do wanyiyi towe me Jésus kawano mime lobo kudo mitamendo Golgotha si solota ele fombo le wakpe boano gbetole me aido pokarombo ewa dido jorome o se kwetome iwe dine bona jijan disi kwe mau ton tekpe ayi wanu mi bo amanam la wea bada bada Jomi doma isekwe ayome badolewe Jomi doma isekwe tome aofi ouma sai fitowe uma sada chetwe me onovi chele mi bakpeno odonu didini Onado ikpe Kristo bona tido sekwe tome bona imo gbedagbe obi dagbe azangu do ton gbe hun majomi do